अहानबदा मरुओइबा पाउसिंग सोशल मीडिया ना फोंगबा अमदी मेनस्ट्रीम मीडिया ना फोंगबा ई पाउ अनिगी खेनबा असि मियामदा खंगहनबा अमजु अमदी EGM ना मियामगी ओइबा अवेयरनेस पांगथोकपगी तंगाई फदबा लई हाइना DIPR की डायरेक्टर ngangop utamna फोंगदोखरि वैन ड्राइवर्स सिंगदा पुबा थांबा ngamloidaba शेयर की डिमांड तौरपदगी ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ना इम्फाल की तोंगा तोंगा मफम सिंगदा वाकत लिफम चथग्रे अमदे वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वांगोई मखा लेकाई पोलिंग स्टेशन नंबर 22/15 की ओइना राशन कार्ड होल्डर सिंगदा नफ्सा की मखादा लापा चेंग सुना पिबीद्रे हाइना लेकाई की मियामना वाकत लखली ISCOM मणिपुरी न्यूज मीटिंग ताबीर पुमनमक पुरुक साना शर्मिना तारामुक बगलोइना ना पुंजासे फावगी मरुओइबा पाउसिंग संदोकना पीजरी लमदम असिगी मियोय कयाना सोशल मीडिया के खुथांगदा फोंगलिबा ई पाउसिंग असिगा लमदम असिदा लेरिबा मीडिया फर्म सिंगना कुपना यंगसिल्लबा मतुंगदा फोंगलक्लिबा ई पाउ अनि असिगी खेनबा असि मिपुंग खुदिंगमक्ता खंगहन्नबगी दमक अमजु अमदी EGM अनीना मियामगी ओइबा अवेयरनेस पांगथोकपगी तंगाई फदबा लेरकली हाइना डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR की डायरेक्टर ngangom utamna फोंगदोखरे वफम असी आर्ट एंड कल्चर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अमदी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हाइबा हिरमदा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB रीजनल ऑफिस इम्फाल लसिंदुना नॉर्थ AOC दा लेबा होटल इम्फाल की संगाई हॉल दा पांगथोखिबा नोंगमगी ओइबा मीडिया वर्कशॉप की थौरम अदुगा मरी लेनना महाकना फोंदोखिबनी ngangom utamna makha taraduna हौजिकी मतमदा मियोय कयाना मोबाइल की मतिंग लौदुना सोशल मीडिया के खुथांगदा खुदक खुदक की ओइबा ई पाउ थागलकपा असिना लमदम असिगी मियामदा ई पाउ खंगहल्लबसु मरिक चुम्बा पाउ ओइदबना मरम ओइरगा लेबाक असिदा इरांग थोखहन्नबा मचाक अमा ओइहल्ली मरम अदुना लमदम असिगी मियामदा सोशल मीडिया दा फांगलिबा पाउ असिगा मीडिया फर्म सिंगना कुपना यंगसिल्लबा मतुंगदा फोंगलिबा मरिक चुम्बा ई पाउ अनि असिगी खेनबसिंग असि अमजु अमदी EGM अनीना मियेंग चंगदुना मियामगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोकपा हाइबा असि यामनमक तंगाई फदे लोइनना लेबाक अमदा इंटेग्रिटी पुरकपा हाइबा असि लेबाक मियामगी थमोइदा इमोशनल की ओइबा इंटेग्रिटी अमा सेमगतपा मथौताई हाइनसु फोंदोखि ngasi thauram aduda Directorate of Information and Public Relations DIPR की Director ngangom utam PIB imphal Government of India की Indian Information Service IIS Dr. Ingam Pame All Manipur Working Journalists Union amju की President Asem Bhakta amadi Editors Guild Manipur EGM की Secretary General Yumnam Rupachandrana maru eba mithunglen singh oina sar yakhi हौजिक्सी सोशल मीडिया ना फेरी प्रेस तकीबा अचौबो चैलेंज से स्पीड किने पाउजी थुबा तानरपगे खबर बाबुगी चांग हंदरैबा ngसाइदि अदुम मकुइ खंगनाबदसु आई दि ngasi खबर ट्रेन ने है प्लान था दुबो इमानबो फ्रेद अति खबर बादा कुइदा पार सुरा फेसबुक ते होय फंगे कायबो दुबो मागी फेसबुक तो दा कंप्लीट स्टोरी लो फंगब्रा वारी मपुंग फाना फंगब्रा अचुंबो वारी लोइना फंगब्रा मी कुदिंग मोबाइल मम पाए कैमरा लोइना यावे मी कुदिंग मसाने रिपोर्टर ने खलगा ओवर एवर मोइना उगो तो चक्का पग से थागत मदुना मयांग करी थिल फावनी करमसी लेबा करी काय कनी अदु आई फ्रूट करी सोकनी खंदा दबसी मयाम मले अदु मयाम सिसु ख्वाइदगी थुबा पावबो पांगनिना मीडिया हाउसिंग जिसु प्रेस की चैनल हाउसिंग जिसु सोशल मीडिया दा पेज लोइना हांगबे यारे हांगे ब्रेकिंग न्यूज सी हांगे होनर पता परे ब्रेकिंग न्यूज सी पीर मतुंगा अकोइना अचुंबो वारी मरि चुंबो वारी मसिदी प्रेस की खतन फंगबे कनो देगी फंगोइले फिर फेसबुक की फंगोइले लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा मफमदा लेरिबा स्कूल की महैरोय सिंगबु पुथोक पुसिन तौरिबा वैन ट्रांसपोर्टर सिंगी मफमदा शेल की डिमांड तौरपबु यानिंगदबा फोंदोकलदुना ngasi ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की थौमी सिंगल लोइनना
Tongan tongan ba mafam singda wakat mifam chathakri. Wakat mifam aduda saruk yakiba van driver singna fongdorakibada lamdam asida leiriba organization amadi atai lup singna pubat hangba ngamlaroidaba mawongda school van service pijariba mahairoi singda shelgi demand thazilakpas asibu yaningdaba fongdokpa oina ngasi wakat mifam asi chathabani hairiba van service piduna hingjariba singda shelgi demand thazilakpa haiba asi yamnamak laibak thiba amani masigamba thawong sing asi makhata na tawbidanaba hainasu appeal tawki amadi ngasi tongan tongan ba mafamda chathakiba wakat mifam aduda students transporters singbu miyamna nungsibiyu school van da demand tawbigano education free zone oihenbiyu amadi school van singda aki akhang pibigano haibana chingba placard sing sizinaduna slogan kayasu lauki Library ba koi ki organization na traga sangsan jing library jing jina ekoi ki thawchi masiki library kanu si ubiraga ekoi da ka henba asugum ba ekoi da buba thang mang mo dok ba makhal gi any kinds of demand na traga ekoi ki donation na ching mase ekoi di kitang relax to bi rega ekoi ngam ga da ba ekoi da sibok ti ekoi da bian to mang mi ha bi du gi chang adu le da ekoi bu mo koi ga phang na ba du ne ekoi na pam jeri si maduna Masigumba gi people masigi yorogna bi damakta ikoina masigi sidin protest ekoi gi member sing sina thongnaru bu tawduna masig tasena ekoi gi emstana chu organize to bunate member sing sidi da live moi gi awa badugi tawraga makoina masa na union sing asina masigumba sidin protest se pangthuk sabgi habigi kamai do hindagi na koi hariba group sing diga koi manar bu su yada masak khang da group nya moina haiba tawruga akoi kai wege dege sina koi de yam awaba masum dosa se sum tha khoding sum bijal masa kanglong da koi adu bige da ni ara bige da koi sum akoi de press sum tokro adu koi kai tu dai hingdawi ade ko imung family maintain tong do mayam se da moi side ta koi pi khar ge de akoi kamai to maintain tong mayam nang tum se khan bi akoi prada sing da akoi ben driver se thene pu le se gai bu seng ba tra nung manung maintenance bu phone ga tra kaya na koi awa ban nang ida khang da bani na loi ben ni fu le bi yang khai le ni kai wi noi pe ha koi pi bang ngom di no pi hom thui pi dra ga di noi ba ta ai lo ni hai mu yaw khal le ale koi kamai hinga de ge adna koi mayam thi da lampak tu pun bi le se sum ba mayam je koi khang le koi ong tang di mayam pun nak khalom tang lau bin ga sum ba khong jang ni sang hin dra ga di koi je hing ba gi rai se koi ta re ha na khong jang ni sang je Wangoi Assembly Constituency gi manung channa leiba Wangoi Makhalaikai polling station number 22/15 gi oina ration card holder chaniga marifudara mari leiba sida nafsa gi makhada lakpa cheng su na pibidre haina Wangoi Makhalaikai gi miyamna fongdorakli ngasi imphal west ki Wangoi Makhalaikai da leiba community holder fam kiba pawgi mifam amada ration card holder L Premabati na haikibada nafsa gi makhada Wangoi Makhalaikai polling station number 22/15 gi oina chahi asigi August amadi September da ration card holder singda cheng yenthokpagi thabak chathaki hairiba cheng yenthokpa asida ration card holder amada fangfam thokpa tha amagi cheng kg manga asidagi kg amamam kapthaduna cheng kg mari tamak pirakhiba asi laibak thibani masigi sumathakta card holder amana tha khudingi fangadaba cheng asi chahi asigi oinadi August amadi September khaktagi fangbata ngairi masidasu amuk cheng kg manga asidagi cheng kg amamam kaptharaga pirakliba asi miyamna yaningba oide maram aduna mari leinaba department na miyeng changbiduna ration card holder amagi fangfam thokpa cheng sing adu suna pibinaba hainasu appeal tawki अकोई हंतक 2025 की सिंग येन बसे अकोई अगस्त की सैसे येन जरे सि येन बससु मी खुदिंगी अममम कए अदगी हंतक नवंबर था से येन बजसु मथंगी कअरोय हाय अदुगा हंतक सु अममम कए मिसिंग खुदिंग मी तरा ले सु तरा कए मंगा ले सु मंगा कए अनि ले सु अनि कए हाज बे सेंग जे अकोई सेंग जे सुना फंगन बियु अदु सेंग सुना फंगदबगी अकोई कार्ड होल्डर खर दी सेंग जी लौजदना लैदी यारी गदी कार्ड पाइबे मिसिंग जिगी कार्ड होल्डर पाइबे मिसिंग जिगी सेंग जी सुना फंगन बियु हाय न से कोई प्रेस यारी के अकोई सेंग जे कार्ड पाइबे सिंग जे सुना बे पिबियु हाय न कोई मरी लेनबदा कोई वाकन सबनी
Ukrulgi Mawa Cave ta chatluraga halakpagi lambida litan yoramdaida miyoi kharana nungthomduna amadi lichei sijinnaduna attack tawrakpada miyoi ani asok apan nangkhre thodok aduda asok apan nangkhraba miyoi ani ado Jenims Hospital da pukhatuna laikannaki makhoi ani gi manungda miyoi amadi discharge tawkhre hairi atopa miyoi aduna khonggi saruda sokpadagi makhatana layeng pathak chathari thodok asi ngarang numidang pung taruka minute kuntra taba matamda motorcycle tara tarukta lakhiba miyoi kuntra ni thoina saba riders team amana ukrulgi Mawa Cave ta chatluraga halakpagi lambida thokibani thodok aduda miyoi ani asok apan nangkhibaga loinana atopa miyoi mapan amana fajun hauraga tungda litan police station da sinnarakibani hairi Hairiba riders team aduna Mawa Cave tagi halakpagi lambida litan yoramdaida khamduna ngaihak leiringai matamda miyoi kharana makhoida saktak chi puthoknaba haikibada makhoi maitai pangalni Mawa Cave ta bike rally chatlubani haina haiki adubu nakal ani gi marakta ningai sangdanarakpadagi khatna chainabagi thodok ase thokibani hairi wafam ase Jenims ta haujuk laikanariba uruptagi Altaf Hussein kauba miyoi aduna phongdorakpani nakal amaromda Ukhrul district ki litan manakta leiba Kuki Khul Shankai village ki Shankai youth club ki president Hagin Haukip na hairiba thodok ase communal oiba thodok nate riders team aduna gari khamjunduna Shankai village mapada pung ama makhai rok leiki makoina gari khamduna leiringaida bike ki engine kan nangangbana chingba tawduna khul adugi mahausha gi punshida akaiba pikhi maduda khul gi ahal singna mafam adudagi chatkhina ba hairubada yadabadagi nakal ani gi marakta ningai sangda narakpadagi thodok ase thokhibani thodok asida biker sing adugi marakta miyoi amana gari thengjinbadagi haupo khuki kauba khul adugi miyoi amasu asok apan nangkhi hairi Committee Against Poppy Plantation CAPP na Litan Police amade atay security force singa khutsamnaduna Ukhrul District ke Litan Police Station na konba Shongfel Mullam amade Molen Kamsegi Chingmai Singda tharamba Poppy acre nifurom yanthatuna manghankhre Committee asigi Chairman S Haukipna Thadorak Pachirol amada Committee asina makhatana Ukhrul District ke Lamlai Chingfai Thowai Kuki Mongkot Chefu amadi Chepu Yaulen gi Chingmai Singda thariba Poppy Singsu yanthatuna manghalli haigi Committee asina Poppy gi mayokta sangsilakliba khongjang asida Jalenbong Gamkai gi Khunja Singnasu angamba mateng pangbiyu hainasu appeal tawrakli Loisalakpada maruiba pau amukahanna Social media na fongba amadi mainstream media na fongba ipau anigi asigi khenaba asi miyam da khanghanaba amju amadi EGN na miyam gi oiba awareness pongthokpagi tangai phadaba lei haina DIPR gi director ngangom utamna phongdokre Van drivers singda puba thangba ngamloidaba share gi demand tawrakpadagi All Manipur School Students Transporters Association na imphal gi tongan-tongan na mafam singda wakat lifam chathakre Wangway Assembly Constituency gi Wangway Makhalaikai Polling Station number 22/15 gi oina ration card holders singda nafsa gi makhada lakpa cheng su na pibigre haina laikai gi miyam na wakat lakli Pungjasi fawbagi oinadi ISCOM na sandok chaba Manipuri pawmatanga sa dalojari makhataba pawgidamak ISCOM miling taduna lebiyo